ndabasuhuje abantu bose bumviza ubutumwa ndabahereza. Uyu munsi ndafite ijambo, icyigisho cy'uyu munsi cyitwa kwishikirayo. Haleluya. Ku izina banyita Pastor Pascasi, kabanjejwe kuvuga ubutumwa bwiza, kuroba isamaki. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 27 ku murongo wa 51. Haleluya. Tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ukuntu usubiye kunyemera kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Data, Mwami Yesu, ndungikire umwuka wera kugira ngo ashigikire mu byo ngiye kuvuga byose. Ntaba ari nge mvuga ahubwo ari wowe wivugira Data. Ndakuretse abantu bawe kugira ngo Uwiteka Mana ubageneze ubahe umugisha, maze ubahe kumenya ibyo washatse kubabwira. Sabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitandamukamwo kubiri, uhereye hejuru gashitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka. Kasubiremwo. Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urushengero gitandamukamwo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka. Amen. Ngo igihuzu, umwenda wari ukingiriye ahera cyane h'urushengero ngo usadukamwo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi. Bishatse kutubwira ko kera nta muntu n'umwe mbese yigererayo yishikirayo, ariko igihe Yesu Kristo apfuye biriya byose byari bikingiriye ahera byaciye bikugwaho, hanyuma umuntu ari we wese aronka uburenganzira bwo kwishikirayo. Mw'iki gihe rero abantu bariko baratinya kwishikirayo, abantu bariko barafite ubunebwe bwo gusenga. Mwene Data uri muranyumviriza, nukuri ntugire ubunebwe, kuko abantu iyo bahuye n'akabazo gatoya bavuga ati reka tugende kubwira umukozi w'Imana kanaka adusengere, ariko mukibagira ko namwe amasengesho yanyu akomeye kandi ni wowe nyene ikibazo. Mwene Data, iyo abantu rero baguma batuma bavuga ati kanaka nsengera, burya uzi gute kuba bagusengeye? Nta na kimwe uzi gute kuba bagusengeye? Erega burya niba ufite agahinda na mugenza waragafite. Nta muntu n'umwe adafite agahinda. Uduhinda turashobora kudasa, ariko n'uduhinda ibigeragezo, buri muntu afite ibigeragezo. Ndafite ibigeragezo nikoreye, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo twikwere ngo imisaraba yacu ngo dukurikire Kristo. Nta mukristo n'umwe azabura ikigeragezo, kandi umukristo wari we wese arangwa n'ibigeragezo. Kuko ndakubwire, udahuye n'ibigeragezo ntago uba uri umukristo nyakuri, kuko Satani arakugwanya iyo uri umukristo. Rero iyo tushitse mu bigeragezo usanga benshi bari baratuka Imana. Mana wampoye iki? Mana ni kwera iki bino ndabirimwo? Mana ko wemeye ko biba? Reka ndababwire bene Data, burya Imana ntishobora kugushirako ikintu urashoboye kwikorera. Burya niba biriya byagushitseho nuko Imana yabonye ko ushoboye kubyikorera. Iyaba utabishoboye ntago iba ibiguhereza. Ariko nitwige gusenga, twige kuza twishikirayo. Hariho akantu kaza nk'akageragezo nyine kaje gatoya kugira ngo upimwe, gato gusa upimwe.
hanyuma kagushikiriye ugaca utangira kugenda kubwira abantu nsengera mfasha ibi kandi wowe ubwawe ubihagazemo neza ugaca ugenda gusenga usenga wowe wisengera ubwira Imana ko ico kintu Imana iragikuraho. Rega misanzwe hari umuntu usanga ari karapimwa agapimwa gatoya gusa, hari ikigeragezo kigushika mu mwanya muto kikaba kirarangiye bivanye n'ukuntu wacifashemwo. Kandi hakaba hari n'ishure riza iryo shure utaritsinze ugifashemwo nabi urasibira ugumuri mu iryo shure, ugifashemwo nabi ukagumuririmwo ntirikuve ku mutwe kubera iki wagifashemwo nabi. Ariko muze musenga murehe kugira ubunebwe, abantu barafite ubunebwe, abantu murasinziriye gatoya gusa umutwe kanaka nsengera umusonga mu rubavu kanaka nsengera, wewe wibagira ko we waje gusenga Imana ikakumva keretse ufite ibyaha. Usenze ufite ibyaha mwene data ntabwo ndakwizeza ko Imana izakumva, ahubwo amasengesho yawe agenda ari umwotsi kandi agahera mu kirere ntabwo ashika ku Mana. Ariko niwasenga atabyaha wiyagiriza atabyaha bikuriho, amasengesho yawe azashika ku Mana, kandi ikindi Imana ashobora kuyumva bivanye nuko igihe cyawe kitaragera ikabireka kandi ikakumva ukagira ngo Imana yaracecetse naho shwira kureba. Niba wambaye ubusa irikira kureba, irikira kwigisha kuzakwambika bagenzawe. Niba yaguhaye ikintu citwa ishure ryitwa kugira inzara, kwicwa n'inzara, ukagenda usabiriza mu muhanda, nukuri Imana Isirayeli ikabireba nubwo wasenga ukarira, Imana ntigikureho kubera ko Imana ibirikira kwigisha kugira ngo uze ugaburira abandi, kuko ico ngico kizarangira. Nimuze rero dusenge twige kwisengera bene data. Niyo mpamvu musanga muri totoma kanaka yaratwatse amafaranga, kanaka yaratwatse amafaranga, iyo twamubwiye dusenge atubwira ngo duhenga amafaranga ya naya, muba muyabahera iki? Ni kubera ikimwe mutakwishikirayo ko mwibagira ko umwenda watabutse kugira ngo wewe mwene data uzazushikayo. Ndakubwire urafite kuja mu cyumba kiwawe ugapfuka mugasenga ukabwira Imana ikakumva, irashobora kutakwisha ho kanyari ikazakwishura. Ikintu Imana ibishaka nukuri ikintu kiri hagati yawe n'Imana, hanyuma amasengesho yawe azamuke. Reka ndakubwire uri kuranyumviriza, urashobora kuba ufite ikintu citwa ishure kikumazeho imyaka irenga 2, 3, 4, kandi ugasenga Imana ukabona ntikiriko kirakuvaho. Mwene data ndakubwiza ukuri, iryo n'ishure urimwo. Ishure niwagifatamwo neza ukarihagaramwo neza, ntiwitotombere Uwiteka, ntuyibwire nabi, maze ugize iki iryo shure uzarivamwo, Imana izari gukuramo. Ariko niwarije mukitotomba ukayibwira nabi, yewe mwene da uzasibira ntaho kizakuva ku mutwe, uzagumukirimwo, uzarindira ko kikuvaho wapi, kiracagukanuriye. Rero nimuze dusenge twige gusenga, kandi uri mu kigeragezo reka kuzubwira abantu kanaka ndi mwibi, uburi kuri uriyandagaza kandi uburi kuri urandagaza izina ry'Imana, kuko Imana iba yakiguhaye ico kintu kugira ngo mbese wige. Reka kwiyandagaza kanaka mubonye ngo ndi mu kibazo, ndi mwibi fasha kiriya, nta burenganzira afite bwo kugikuraho nawe, kiretse wakigushizeho niwe azakigukuraho. Uri kurata umwanya wawe w'ubusa, ahubwo shikama wemere usenga Imana, wubaha Imana yakigushizemwo izakigukuraho. Haleluya. Kuko benshi bari kubarata umutwe, ugasanga bari kuyabwira abantu ngo ngiye ngo ufite ibi, umugabo yarantaye, ngenda afite ibi, inza iranyishe, kandi ubwo yagutaye ryari? Amaze imyaka 5, amaze imyaka 6 yaragiye, ariko Imana ikazavuga ati izamugarura. Cyangwa se ndafite inzara, ndafite ubukene, Imana ikaba yakubwira ati nzaguha umugisha.
ariko ukagenda ukandagaza ibyawe, kanaka arabizi, ugiye muri YouTube ubonye numero z'abakozi b'Imana ngo reka ndabahamagare bo ndebe ko bamfashe, se uza agahinda we bafite. Barafite ako gahinda, ariko bo ntabwo bagenda bibwira abantu babyandagaza cyangwa se biyandagaza. Nta muntu n'umwe adafite ikigeragezo. Umukozi w'Imana wari we wese hava akagira afite ikigeragezo adashobora kubwira umuntu wari we wese yibwirira Imana. Ariko ugazasanga ubwiye muri yagiye kukuvuga biriya, ubwiye uriya ubwo uri kuriyandagaza n'Imana ntago inezerwa. Wewe ntago uri umusirikare wa Kristo. Iyo uri umusirikare wa Kristo urahagara ugashikama, ukaza uhanga amaso Uwiteka Imana byonyene, kuko iyo ubonye ikigeragezo wasenze ukarira ukikumbagaza nta byaha bikwagiriza, ugasenga ugapfukamanga bikanga, menya ko ari ishure uri kurabwira rero nta bushobozi nta n'uburenganzira afite bwo kuzakigukuramwo keretse Uwiteka Imana ya Isirayeli ntizakigukuraho. Kandi ikindi, Imana nishobora kugushiraho ikintu udashobora kwikorera, ikigushiraho kubera izi kuzagishobora kukikorera. Rero mwene data, nukuri muze mwisengera. Abandi nabo mugenda kwabwira ibibazo byanyu bagacabwira ati ngo zanibi zanariye bakayabakura mu mifuko mu buryo bwo mu mwuka barayatwara nyine. Wowe umaze kumenya ko ari ishuri urimo, uri kurafata amafaranga yawe ukuraha abantu bayarye, kandi uzi ko ari ishure, wewe ubwawe uzi ko atacyaha wiyagiriza, wewe ubwawe uzi ko atantuzenye atakintu na kimwe upfa n'Imana. Kandi uzi ko iyo usenze uja mu mwuka, iyo usenze urafashwa, nta cyaha ufite. Kandi ukabuzi kuri mu ishure, wewe hakwicara ngo urindire Imana ibyo izakora, ngo usenge wisengere, ugenda kubwira kanaka ngabo mu Rwanda, mu Burundi, muri Canada, buri muntu ukazimubwira ingorane zawe, mbese abantu bose bakamenya ibibazo byawe ufite. Ndababwire bene data, niba uzi ko icyo kintu umaze kugisengera igihe kirekire kandi atari icyaha ufite, menya ko ari ishure, ureke kwiyandagaza kandi ureke gutesha izina ry'Uwiteka ubusa. Kuko Uwiteka yabona uri mu kigeragezo ugaca utangira kwiyandagaza ntabwo anezerwa. Ubu ukwiye guhisha ibanga Uwiteka Imana ya Isirayeli, ayo nyine akaba ariyo ikureba ikubona. Ndakubwije kuri do, Imana iguhaye ishure ry'inzara, yewe munda haguma hajya hivuruguta ko ata kintu kirimo, ukagenda ugasabiriza Imana ibiri kirabona kuri kurasabiriza. Imana ibishaka ko uzagaburira abagenzi bawe niwamara kuronka ibyo urya. Ariko iyo niwakija mu ico kigeragezo ugatangira kubwira kanaka ngo bagusengere, kandi uzi ko kimaze igihe kinini, kandi uzi ko atacya uyagiriza wowe ubwawe, ubu uri kuratesha izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro, uri kurayitesha icyubahiro. Uri umusirikare wa Yesu, ukwiye gukomera mu bibazo urimwo. Niba ubimariranye igihe kinini ukaba warasenze byaranze, icara, kandi uko ucifatamwo nabi niko kikugumaho. Niba Imana yarapanze imyaka 5 ukacifataho nabi, ukaguma ubyifashemwo nabi, nta uzasibira paka ugitsinze. Urazi ko ikigeragezo kikumaraho igihe bivanye nuko ukitwayemo. Ariko ukitwayemo nk'umusirikare, witwa kuri umusirikare, ukakifatamwo neza, icyo kigerageza Imana irakigukura kuko ibona ko watsinze. Mureke kuzamugenda sengera, kandi uzi ubwawe gataka ikintu wiyagiriza. Niba wiyagiriza ikintu ubwo bazagusenga, niba gusengana ajya amasengesho azakubita kuri kiriya kibazo ufite, ibyawe ufite n'iby'amasengesho azakubitaho, ariko ntago azigera akora ku kigerageza urimwo. Nimwige kwisengera, mureke kuguma musaba amasengesho hirya no hino, kuko buri kuritesha agaciro ubwawe. Uburi kurabwira abantu bose ko ufite ikibazo, uburi kurabwira abantu bose ko wagowe, uburi kurabwira abantu bose ko ufite ingorane, kugira ngo buri muntu aze yisekera ku mutima, bakisekera, abandi bakisekera, wewe uzi kurakora byo. Mwene data, uwo ntago ari uwo muti, si wo muti ukwiye kunywa.
oya uwo muti uzakugira nabi, wowe ni wicara usenge we n'Imana yawe, Imana izagira iki, izakujya neza. Hari abugenda ukababwira ibyawe bakaguhanura nabi, hari igihe baguhanura kwiba, genda kwica ugiye ngo uronke ibyo urya, kandi ubwo Imana yagushizeho kugira ngo wige, ejo izabigukuramwo. Ariko ukagira iki, ukagenda mu bagenzi bakaguhanura ngo ufite abagenzi bamanura, bakaguhanura kuja kwiba, kuja gukora nabi. Reka ndabwire bene data, ni mu bakristo mube abasirikare, muze mwisengera. Guma muvuga ibyanyu nta kamaro, nta na kimwe bazabafasha. Ari ishure ry'Imana n'ukuri, ndakubwije ukuri, ari ishure ry'Imana pasiteri kanaka ntacyo zagufashaho. Bazagusengera kikugumeho, bagusengere wapi ntikidonoka. Imyaka 2 ishire bagusenge, ubwo urajabutse uvuye kwa pasiteri kanaka ugiye kundi mu pasiteri agusengere wapi ntikidonoka. Uza buri kurihora ubusa. Igihe cawe Imana yagupangiye kitaragera, shakurire n'amarasaze ntago kizakuvaho. Umutiro nakugira, gerageza umenye icurico, umenye nico wakiriye, umenye n'Imana ikurimwo. Mbese umenye ko Imana iyo uyitesheje agaciro ntagikunezererwa. Kandi ikintu umenye ko Imana iyo iguhaye ishure ukwiye kugiga mwene da ukarifata, kuko ejo hariho abandi Imana izakungikira ukabahanura uko nawe wabyitwaye, muko Imana ibishaka ko mbese uzakwigisha abandi mu gihe cawe. Imana niyagira iki yabigukuramwo mwene da, uzabivamwo. Ibyo bigeragezo urimwo uzabivamwo. Ari ishuri Imana yagushizemwo izari gukuramwo. Ntibazi bakubeshya baguhanura ibitari byo, bakuje mu mutwe batumucanganye ikigwa, bitume wiyumvira ibintu byinshi bigutesha umutwe. Ndakubwire, ntuze wumva ibyo baguhanura bigutesha umutwe, ahubwo tumbera Imana yawe. Nukuri bari abantu nta ntuzenye bafite, bari abantu ugenda ubwira kanakura mubwiye ariseke, kanakura mubwiye aguhanuye ati ikora iki, ese hari solution cyangwa solution bafite ku kibazo cyawe. Yewe uzakwiyandagaza, ubwawe uzakwiyandagaza, uzabwira abantu barenga 15, uzaja bukubwira abantu 30, kandi buri muntu ni kumubwira ikibazo cyawe, ni kumubwira ikibazo cyawe, ni kumubwira ikibazo cyawe. Kandi uwo mugenzi wawe nawe azaca agenda abwira abandi, mbese umenyekane mu bantu benshi ikibazo cyawe. Ese mwene data ni kweri kudashobora kwihangana? Mbese iriya Mana wakiriye, iriya Mana wizera, kutaguma uyizera ko nico kibazo cyawe Imana yagikuraho. Erega ntago gikomeye cyane kuburyo Imana nubwo cyaba gikomeye, Imana ntinaniwe kandi yakiguhaye, yakigushize ku mutwe kubera izi kubishoboye. Ni wagenda wiyandagaza rero ngo pasiteri sengera kanaka gusengereje ku musozi, kigume kuri kwa kundi. Banyamasengesho nimufashe basenga, kigume kigukanira ahubwo kigume gikazi. Uri kurata umwanya w'ubusa. Icana n'Imana yawe, senga ubwawe, wewe ubwawe gagusenga. Reka kugira ubunebwe, kuko ndakubwije ukuri, abantu ntabwo bafite umuti w'ibyo uri kuranyuramwo. Imana yo mwijuru ni ifite umuti y'ibyo uri kuranyuramwo. Kuko benshi muri ko muraryama, kanaka ni ansengera bizanyuramwo, kandi ubwo kimaranye imyaka ingahe warasenze nta cyawe yagiriza, niko kirakuvaho. Menya ko ari ishure, wige ufate ugeze igihe Imana izakigukuriraho. Ufate kuko ari ibintu Imana izagukoresha. Imana ishaka ko uzahanura abandi, babwira ibibazo wanyuzemwe, niwamara kubigira iki, niwamara kubivamwo uzababwira iby'Imana yakoze. Nagiye mu kigaragaza imyaka iyi, hari ababiri mu imyaka 10, hari ababiri mu imyaka 15, imyaka 6, bariko bararira, ariko Imana. Hariho nibindi rero unyuramwo ari bigeragezo bisanzwe. Hariho ibigeragezo unyuramwo kubera Satani, ariko ibyo nabyo ari bya Satani, urasenga bikavamwo. Wowe nyine urisenga bikakuvaho neza bikagenda. Ariko ari ishure ry'Imana mwene da,
shaka upfukame amavi yawe ab'umukara, shaka urira amaso yawe abyimba angana uku, Imana ntago izaza kugutabara hataragera. Niba Imana yagutanga imyaka 10 uzayirindira, amayira yarakwishe, ubukene bwarakwishe, ugenda wambara umwenda utabutse, ugenda usabiriza ibyo kurya, ugenda usabiriza umwenda wo kwambara, ewe nta muntu ikizakwiza zikurungikira umuntu aguheza umwenda, kubera ko igihe cyo kwigura we ntago kizakiragera. Izazikurikira umuntu aguhereza ibyo kurya, kubera ko igihe cyo kuza we wishakira ibyo urya ntago kizaba kiragera. Izazikuzanira manu iguheza kugeza igihe Imana izakugira neza ikakwibuka. Rero mwene data ndakubwire, za wisengera. Umwana akubiswe n'umusonga urirukanse, kandi wowe ubwawe wapfukama ukabwira Imana ati Mana ndasaba umwana wanjye aragwaye, nzi ko ushobora byose, ndasabye unkureho kino kintu, Imana ikagikuraho. Muze mwisengera badi, mureke kuba banebwe. Nukuri ndabakunda. Ijambo ry'Imana ryari kwigererayo, kwishikirayo. Muze mwishikirayo kandi mukomera mu bigeragezo, mukomere mu bigeragezo. Ndazi ko muri mwe hari abantu bari mu bigeragezo, ariko ndakubwije ukuri nuhumure, za wisengera. Ikindi naco ndabwira, nimwabwira paseri bakabasengera ukabona birakunze, yewe ntago azaba ari ishure wanyuzemwo, azaba ari ikigeragezo gisanzwe. Nimwaza mutaka mukabwira bakana k'abakozi Imana barasengera birakunze, ntazaba ari ishure ry'Imana. Imana irikuraho yonyine ikagikuriraho. Haleluya, ikagikuriraho. Rero muze mwisengera. Kandi n'ibindi iyo ari ikigeragezo gisanzwe urasenga kikavaho. Urashaka kuja mu kigeragezo c'amezi angahe, Imana ikagikura ata muntu agusengeye. Nge nagiye mu ishure ry'imyaka 2, nta muntu numwe nabwiye. Narasenze negera Imana iraceceka, ndaceceka nanjye ngoma senga ati nta muntu numwe nzabwira ibibazo mfite, nta muntu numwe nzabwira ibibazo mfite. Ndaguma aho senga Imana, ndira Imana ndayibwira, kuko nta muntu numwe nabwiye, nta n'abakozi b'Imana bagenzi banjye nabwiye ngo banterurire no mutwaro, kubera ko ikintu nasengeye umwaka urashize, nta cyane yagiriza, nta kintu kimveho, kandi senga nkaja mu mwuka nkaguma nkora n'umurimo w'Imana, icyo kintu ntikimveho. Naciye menya ko ari ishure, kandi nari nanarose, Imana ari yabinyeretse, nzamuka urusozi rurananira no kumara. Rero bene data, nagumye nisengera, ndarira Imana arakinkuyeho, ubu ndi muzima. N'intuzenye y'ubugwayi nari ngwaye yamaze imyaka 2. Yari imaze imyaka 2 iyo ngwara. Hanyuma hariho n'irindi shure yamaze amezi 6. Wewe nta muntu ndakubwire ngo nimwikorere imisaraba yanyu mumukurikire. Nimba udashoboye kwikora umusaraba wawe ngo umukurikire, nta juru ufite. Kandi ndakubwire, uwo mwami twakurikiye na wenyine yaranyuze mu bigeragezo, mwarabibonye. Rero natwe kugira ngo tuze dutsinde, tukwiye gutsinda tugahagara mu bigeragezo tumwe turanyuramwo. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, aha mwisi ibigeragezo ntabwo bizashira keretse umuntu apfuye. Naho nyine ni wapfuga pfira mu byaha, uzaba ugiye mu bigeragezo byikubye ibyo wabona mwisi, kuko hari mu ikuzimu haragoye, harimo ibintu byinshi. Ariko umuntu azapfa akapfa avuye agiye mu ijuru, we ni wazabitsinze. Ariko niba ukiri mu dunia, niba ukiri mu iyi si, mwene data, menya ko kimwe kizahava kikihakinjira ikindi, kino kikagenda hakinjira ikindi, kandi bidasa. Hari ikiza gikomeye, hari ikiza coroshe, hari ikiza gikamara amasaha 2 kikagenda, hari ikiza gikamara ukwezi kikagenda, hari ikiza gikamara umunsi umwe kikagenda, ukandi buri uko biza bitandukanye uburemere. Rero mu gihe uzaba ukiri mu isi, mwene data we,
ntiwihende uvuge ngo ibigeragezo birakuvuyeho. Niba usenze kino Imana ikakwishura ngo birarangiye, birangira hariho n'ibindi biri imbere bizaza. Ariko icyo ndakubwiye, hagarutuze kubera ko uri umusirikare wa Yesu. Umusirikare arangwa n'ibigeragezo kandi arangwa no gutsinda. Haleluya, arangwa no gutsinda. Nutatsinda wumva uzaba uri umusirikare koko. Kandi ndakubwira, iyo unesheje Satani arababara bumukandagiye ku mutwe. Ariko iyo uneshejwe, Satani araseka agaseka, Imana nayo ikababara, kubera ko witwa kuri umusirikare. Urugamba urakunaniye. Nimuze duhagarare dushikamye, tumenye ko turi abasirikare. Tuze twisengere kuko nta muntu n'umwe ari mwisi atagira ikibazo. Ndakubwije uko narabona ariko arabahanurira ngo brarararanga Imana ivuze ibi. Nabo barafite ikintu citwa ikigeragezo. Barafite ikintu kibariko nta bantu babwira, kiretse hariho ababivuga yuko hariho n'abatabivuga. Ariko icyo nakubwira mwene data, nukumbure wibikira iki ibanga. Vugana n'Imana yawe, wegera Imana yawe. Uko uzayejyana izakwegera, uko uzayisanga nayo izagusanga, uko uzayishaka nayo uzayibona. Ariko niwagenda kure nayo izigira kure. Mu gihe uzaba uri mu kigeragezo ugaca wigira kure, ugatangira kuvugana n'Imana nabi, ukazuvuga amagambo cocococo ukayibeshera, ukazuvuga amagambo cococo uri kurayituka, Imana izagenda igusige mu cyo kigeragezo. Kikugumeho mpaka. Mwene data, muze musenga kugira ngo mwegere Imana. Uko muzamusenga niko muzamwegera Imana, Imana izabegera. Haleluya. Ngo nimushake Imana bigishoboka kabonwa, ngo mumwambaze akiri hafi. Haleluya. Ntiwikengere ngo amasengesho yawe ngo Imana ntiyumva, keretse ufite ibyaha muri wewe. Ariko niba atabyaha ufite muri wewe, nukuri Imana irumva amasengesho yawe. Kandi ntugire ubwoba ngo nuko Imana ngitakuvugishije kubijya nibazo byawe. Oya, ahubwo irashobora kukwishura itakuvugishije. Ati mbe Mana nanjye kutanyishura kutamvugisha kuvigina gasenge, kandi ubwo yumvishije nubwo itakuvugisha amatwi irakumva. Hazagera igihe kwishure ata muntu igishije inama. Haleluya. Izakwishura. Gusa w'ikintu ukwiye gukora nukwitandukanya n'icyaha. Icyaha gituma Imana itumva amasengesho yawe. Icyaha gituma Imana itakwishura. Kandi ikindi mukwiye kumenya, umwasi w'Imana ni icyaha. Haleluya. Umwasi w'Imana ni icyaha. Rero mwene data, kiranuka. Niwa kiranuka, ikigeragezo uzagitambukamo neza Imana. Kandi ndakubwira, hari amarevo. Iyo utsinze icyambere, hari revo ububwiye ya kabiri, ugahakaza ibindi. Kuko mu bisanzwe abantu bari mu ishure, nge nagiye mu mashure kugeza igihe nja muri college, kugeza igihe nja muri university. Ndababwiye bene data, amashure y'Imana arigisha, harahiriwe umuntu ahagara neza agashikama. Nimuze dusenge, twisengere, tureke kugira kwiyandagaza mu bantu. Ntago ari byiza. Uburi kuratesha izina ry'Imana intuzenye kabisa icyubahiro. Nimuze dusenge, ndarangije ahangaha, ndashoje. Yesu nabaha umugisha. Mwibuke umwenda wari ukingirira hera h'urushengero watabutse kabiri, buri muntu yishikirayo. Uragenda ugapfukama mu nzu yawe ugasenga. Uragenda niyo ukorera ukisengera mu mutima, Imana akumva. Iyo uri kuratambuka mu muhanda, Imana irakumva uri kurasenga. Muyibwire ibibazo byawe ukiranutse. Uyibwire ibibazo byawe ukiranutse. Ngo kandi mwame mukenyeye, ngo kandi amatabara yanyu ngo yame yaka. Haleluya. Icyaha nicyo gituma utawasiriyana n'Imana. Icyo cyaha rero ntukireke, hanyuma usenge Imana ikugire neza. Nabari ukwabwira ngo bagusengere, uri n'icyaha mwene data. Amasengesho ntaga kubita kuri cya kibazo ufite, ahubwo akubita ku cyaha. Ntuwishukwe. Yesu nabaha umugisha. Reka dusenge.
Uwiteka Mana ndagushima data kubitangaza ukoze uduhaye amagambo meza data wa twese ndakwinginze umuntu ari wese ari bwumva no magambo amugire ikimazi mu izina rya Yesu Kristo amen. Habwa umugisha mwene data umuranyumviza Yesu Kristo aragukunda kandi nanjye ndagukunda. Bye bye.